أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ಮಿಯಗಗೆ ಮೆ ಹಾಸ್ಯ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ಮೊಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀ ಹೊಂದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗ
ATM behettuman Raisul Jumhuriyage hassa irshaaduge dashun hinge projectge tereng mimu mulakuga ATM hidumet taarif kurmabbawa hassa haflae Bank of Maldives in rayituna de banking ge hidumettan itura fulaka adi faseya kodina maddevwa irshadattaka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizwa waran ikhlas tarikamaku bankuge boarda management muwazzafunge faratum waran hassa shukuret dannawan Ministry of Cities, Local Government and Public Works ke Minister Adam Sharif Umar Mulaku Dairage Izzatari Member Ibrahim Naufal BML ge Chairperson Ahmad Ali Habib BML ge CEO Adi MD Muhammad Sharif BML Executive Team Memberung Mimo Talu Council ge Rais Muhammad Nimal Mulaku Council ge Rais Ahmad Jamal Mulaku Council Memberung mi bankan abaduas itubar kurawa mi banku ge lobuati customerung equity muwazzafung emmeha hazirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ATM ge khidma mulin alam mulakat ta'aruf kurumuge gotum BML mulakuga bahatta ATM hulumuge rasmiyata wada gannevi emmeha befulu nammar habadannawan adi aluganmenge da'wat qabul ko rasmiyata wada gandevi huriha befulu nashukur dannawan Kirit Quran ge muliti ayat takun rasmiyat fattawa devi mulaku school ge darivar Aminat Fauza Muhammad rasmiyat ta'aruf kuramum migendani mi banku ge muli branch ge customer service assistant alugandu Aminat Dina Adam rasmiyatu ge den onnani BML ge CEO adi MD Muhammad Sharif ge wahaka fulu dekkavun CEO Muhammad Sharif Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuram. Muhammad Rasulullah salawat salam lebong edi dua kuram. Adi salawat salam wa kalifan alna ashabun shamil kuram. Ministry of Cities, Local Government and Public Works, Minister Adam Sharif Umar. Bank of Maldives ke Chairperson Ahmad Ali Habib. Mulak Daira ke Izzatari Member Ibrahim Naufal. Atal Council ke Rais, Rash Council ke Rais, Council ke Memberong, Padahal di Berhuri, Mea Izzatari Bank ke Muazzafong. Assalamu alaikum. Ade, Taraf ka istenni fada. Mi adu mi algon mi faha kurani mi rashuga ATM behettu magu faade. Ade mi mashruwa ki Rais Jumhuriya ge wara hasa irshad dashun wara hasa ko ballaw mangendawa mashruwa. Dive rajye ga mihun diriyula hurihara shegga mihar nimuga kuring ATM behettu ban nimmawa fette mashruwa. Enkam mi mashruwa mi fada mashruwa fattawa ekam wara gatum ballawa debwa ishadat taka man fana ikhlasel kama shukr dannawa. Ade mi hamay kan ATM enno ngeta mi biratu ga rayitunna banking hidma gaatun dirma ele wara muhim fiyawal mi ATM self service banking center dibigendan hidumet terega paisa jama kuruma paisa neguma eng account ane account paisa fonuma dona paisa dekuma credit card paisa dekuma me huriha wasilat himele fiharata kunna sahota kunna kafeta kunna me huriha tandana dirpesli be paisa edo hekke ikurani mugafa as mihar bank jama konde waruto irakkatere ka dibigende eya ekko bank igenge bade paisa ge muhammad akureve adad mustaqbal ga e bfar ta courier ma loan din masha nikah kan datta ka ekam parapode ehi teri kom dibigende adi hama eya ekko e paisa avha banking system tere vanumuga sababu iktisad ege parapode faida ekko mundani ehme mi varam muhim mashuwe ingeto bay fahar bay beful midalwe ATM ke mihar den netigenda echke duas kolko ATM nuhunnane ingeta mige jawab den watta ka algan takole courier jehlan ingeta Bank of Maldives salis dehar wech ingeta Bank of Maldives ke umurong gaygata ka ashar warkan ahal vetana rehaswana ahar algon
ಹುರಿಹಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೇಹಾಸ್ ದೇವನಹರ ಹಮ ಬಿಹಾರ ಇತರ ನಿಮಿತ್ತ ಹುರಿಹಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಕು ಗುಳಾಲು ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಹಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ತ atol tawge terega uriya brate er malega urega hada transactions se waqt gele iswe e den algon ATM ta wes bahattam kachata ngeta e mige me fan service har kone muliga branch hulu afi mige 30 har kone 30 har wande muli fiyawa miyataluge ebbes rashegga miyada hame ATM ne isawesne बैंक में मोज़फ़ मिला था अन्य आलम फियावा देते रहे देन बैंकिंग हिद में हो दम हर दो को फदाम में जहने मुझे है ना तो वारा बड़ तकलीफ है ना वैस मी दे दो सेकंड मी ये अभियान दो मी बेहते ATM तक बेहते नहीं करना है मी आता तो हुरी हार शेगा उन्ना ATM गायम पूरे का ये मी साहब मी वागो तक कि एक कल गेग हुरी फैस आता बैंक का जमा करे में फैसे बैंक जमा करे मुं फेसुमुं दें एक फाहन नुन तो डिजिटल ट्रांजैक्शन दा कमिदाने प्रत्येक बेदे नुन तो एफासा बैंकिंग सिस्टम वन्न दत्त दें अलगोंडो मे बाय नंबर तक वेस्ट चाहिदान आदे अतोल तेरेग बहट्टा फावा ATM द मेदुवरि को मियारुगे मिहातन M मिलियन पुरेकिन मोहम्मद हिंगा पे अलगोंडो मे तेरेग नुहिमन माले सिटिया ए वारा गिला मोहम्मद एतन हिंगाने दत्त ए नुहिमन इदन मिमुत्ततක ATM मेदुवरि को बैंक 1.45 बिलियन रुपया जमा को फले ये तो हमें कने फायदे दे हफ्ता तेरेगा मिले दे हफ्ता तेरेगा एकनिवेस सत्य का फास्टर्स M मिलियन रुपया जमा को फले ए मी हिदबत कुरुम में फैसा जमा कुरुम इन अगुद फैसा जमा करवे अदा दलगन में देने ये तो इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन हिंगा वरेनो मी फैसा जमा कुरुम अलगन में बजे दत्त वसीलत तक कायम करा एम फसे वसीलत तक मी योगक नगुद फैसा दे गेंगुले जे अलगन में बेन वने मुस्तकबिल का वी हावेस मदुम नगुद फैसा गेंगुले मुजतमा का वांग ये तो एकंत वसे बकुरेवे ए बैंक ऑफ मॉडल्स का मियादो हिंगा ट्रांजैक्शन तोगे क्या कंडका नोदे 1% ट्रांजैक्शन हिंगनी डिजिटल को अगर दादा अनु बाय नंबर तो ATM तक क्या कंडका 30 अंगास ट्रांजैक्शन एबे हिंगा दुआलका ATM तक इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग एबे हिंगा देलक नोदे 1% ट्रांजैक्शंस इंटरनेट बैंकिंग हिंगा तो POS मशीन तक एबे हिंगा एल्लका फंसासास transactions komme do ha ko algon nge mobile app benu kore 1 million paharu mi kodada de mi digital wamu me ingata wara kurega me ule ehen nama wes mi ga dimawa masade ke ingata ATM ta bahattamu as wes ingata algon menna bidiya bidenna ATM bahattam vitan platform me fan service ha do terega se adiga se bahuri gatta sateka wara karra sateka pure ginara बैंकिंग हिदमत जरूर करी अलगन में देने में कारी गहुरी ब्रांच का नूनिया में अने मादे कोस्के में पैसा जमा को हिदमत होदा कुरी का मिका पुरमंगा रेटुं आदि अने का दिहार नगान में हिदमत में लता गायम करा ehna mes कस्टमर या बैंड फॉरवे एंग हर दो तेरेगा मिका निम्मा एम में अलगन में दिहा गुना स्पीड बारुगा गागते ये तो अलगन में रात कर भी आमी हारो निमें वायर दिवराज जगह हुरिहा रशेगा ATM कायम को निम्मान आदि निमोनियनो अलगन में मिता बिहार तो या अधिक कैफे तो क्या व्यापार करा तो का पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स तो स्पार्टा अलगन में बेन वनी राज जगह हुरिहा के बीसी तक हुरिहा राये तो ना हुरिहा आई दा तक बैंकिंग हिदमा दापात कुरुमें नेते हिदमा पासे कमाई फॉर को दे देन अलगन में मेको तो अलगन के प्रोडक्ट तक वेस वरा गेना बदल तक गेनस एकंत तक वेस फसे है को राय तो ने में फसे हम बैंकिंग लिबेन को तो बटन को मिदाने के तो मारा कुम के लोन मिहार वरा फसे है लिबेन पूरी के जिया एकम कुरान वर गेना राहुन वर गेना मारा तो राहुन कुरन जे है नमेस मिहार ए मारा पूरा इमारा पूरा था राहुन को गेन 2 मिलियन रुपया हमें लोन ने के आदि गेस्ट हाउस इमारा कुरम वेस एहेन एवेस राहुन कानूला हमें कने गेस्ट हाउस इमारत पूरा इमारत राहुन को पे रोल लेके
tanno warfahum algona maswerina bes loan dokuram fathay mes kuriga kuraka menu datta maswerina dibe amdani algon loan denu ga recognize nukura ehna mes maswerina saales aggadir terega paisa de feshuma ku bank ebe enge maswerina dibe amdani kawadin belum ebe ehem bes professional masake kura mihunne ke f fada maswerina bes do lona ke do mara turmuge lona adi VFR bes benum ba kurikul VFR tak bes lona mi huriya kam bes bankum mi hal mi dani hatta kuriyata ehem wema mi habe kan ATM behettu menno mi war pod mashuwe mi divehi rayituna huriha rayituna banking hidmat tadin makettu genda mashuwe ade algon menna ke divehinge bank algon na edeni ke mebe fulna bes kuriyaru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukriya CEO Adi MD Muhammad Sharif. Rasmiyatuga then onnani Ministry of Cities, Local Government and Public Works Minister Adam Sharif Umar ge wahaka fulu dekkavu. Adam Sharif Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Mi kainatu faddawa kainatu gawa emha takecce dirudneva algun men e kainatu ke terega ulene rangalugoi engevi Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuram dunia aras kurumga algun amal kuram bigoi emme rangal algun men dakkawa debi lobet sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawata salam labungi di dua kuram salawata salam ga itrikala ikpanam mitwarna isur sahabi shamil kuram Mula Council ge raisa adi council ge mehabe memberuna WDC ge mehabe from mi daira ge izzeteri member atol council ge rais BML ge chairperson adi BML ge CEO MD BML ge executive committee tereg men wadanwa rihabe from mi rasmiyat ge bayar wadanwa miratu ge lobeta huna tu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade mediki shakke besne gotuga mi atologe rayituna khasa ko mirhu rayituna wara ufaveri duha ka begendan tiriha ka har wanden wara bura masakatun libe laare kol negumattaka komme fahar haradu koffa ehen raka daanje humaki faseha kamenno undago kame adi itubaro eta suale fedene halatta kurimatu begenda gotaka ekame ekama nimume mi annani mi genestini divi rajyege zete raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz rajyege komme rashigga banko ke khidmat devene insam hamjasma emani pan wadannevi wad foddema ekiga raisul jumhuriya waraboda marhaba danno ade miyadu mirshuga banking ge khidme hulumattaka demme banko ge CEO ade MD ge wah fuluga faha kore fadan mi khidmatu ke sababu wara bodu lui fasayatake almen rayitun libike midani mi khidmataka gudige deke wah puluga tibe funa faha kurevegen daane waragina lui fasayatake bankuge terein miadu rayitun libene insam hamjifa waka gedorelu mattaka vyafar kurmattaka mige kurin ne fursatake fahivege midani mihar bankuge management raisul jumhuriya gene badala akiga mi banka ki hagigi managa rayitunge divehinge bankege gotuga khidme kuram feshma ekiga maswerinna service kadi terega faisa libekan hamajhuma faisa libekan kashoruma ekiga bankun ituru khidmettake maswerinna bes mihar fahivegen dakan ei algon deke gotuga divhi maswerinna ituru hin hamajhme libigen danakame rayitunge diriulma ituru kurerun take libigen danakame gedorel mattaka itu fursataka beenum be fatibbe be funna me fursata fahivegen dakami mi banku ge khidmeta idura fulave rayitun ummid kura minbara banku ge khidmet dakan argumenna kaswarugen dakame ekamattaka banku ge management ge huriha be funna waraboda marhaba dannawa miyadu algon men mi ihtifal fah kurmundar qabul kuranje ane haqigata ki rajyege rayitunge diriulma loifase hata genes dev mattaka raisul jumhuriya ge zaamatuga emanifanu ge wadutaka eggota
sarkaran kurabumangin dawa masekke raisul jumhuriya ge lafafla irshada ekuga rayituna dimafai emme bor em masale ki bohiya wa hekam masala e masala hallu kurma bes benku ge tereng ebalu fasihata libe mi nizam ge tereng male ga markaz kore fahuri kankan rayituna hame for ko deve kan ei nizam ge tereng rayituna lui fasihata hodda de mataka raisul jumhuriya ge ikhlas rikom e minbar argumenna wara rangala engigen daakame ekamattaka ave sargun raisul jumhuriya wara boda shukur dannaw ade rajyege hurihar shigga bank gaim kurung masake korivige midani raisul jumhuriya ge irshada lafafru dashun bank of maldives ke management tum wara isbodu iskame devvaga adi mikamuga economic ministry ge faratu wara bodu isninge me ekkan algun paha kuram beenu adi masake takuriya gendimuga atol councila adi radruge councilum wes wara bor ebbarul me devvaga masake kuram gendawa kangai sarkaru ge mifada siyasat taka rayituna adi council takum wes wara bor ebbarul me oigen guli lame hege masake korevegen dakan algumenna kashawara kame rais ge zamatuga irat kurviya rayituna sarkara huriha muassasat guligen irat kurve rajye ge rayituna faagatik hoda dinma algun men mikrama sekka abadu eskuriyen dana algun ikhlas ter duaya ki algun men emme mikrama sekka gum Allah barakal lebun divi rajye faagatik ma ufaave dostaka member kurevun amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukriya Minister Adam Sharif Umar rasmiyatuge meha hisabum demmeti mulakuga ATM ge khidume iftitah kurun me khidumen iftitah koddauma alugandu medannawalani Ministry of Cities Local Government and Public Works ke Minister Adam Sharif Umar adi arihuga wadagatuma BML ge chairperson Ahmad Ali Habib adi BML ge CEO adi MD Muhammad Sharif adi mulaku daira ge member Ibrahim Naufal ataluge rais Muhammad Nimal adi mulaku ge rais Ahmad Jamal ge ari hondannawa Shukriya Minister Adam Sharif Umar, Shukriya Chairperson Habib Adi CEO Sharif, Miha Hisabum mi rasmiyatu nimuni, emmeha befuruna wara bajja veri dohagan eden. Wassalamu alaikum.